Od kada plemeniti konji jure šabačkim stazama, a ima tome skoro 2 veka, prvi put dostignut je broj od 13 trkačkih susretanja u sezoni, a do kraja godine uz Božju pomoć bit će ih još 5. Poslednji, ujedno i rekordni dan, ukrašen je, a kako drugačije nego onim čime se posebno ponose u Malom Parizu, šabačkim derbijem. Dame i gospodo, dobrodošli u srpski Mali Pariz na 13. trkački dan u organizaciji konjičkog kluba Šabac 1820. Dan koji je otvorilo nadmetanje Scarlett O'Hara, 1200 metara za trogoce i starije, handicap 1, nagradni fond 120.000 dinara. Učesnici Lazardan, Maja Iron, Marti Misteri, Arju Shore, Eriksson, Gulliver, Inda, Laito Peris i Queen of Sur. Mnogi su tipovali na Maja Iron, čiji Seattle Sura i Maja Iron Lady, koju jaše Rizvan Sakić. Maja Iron je na čelu, međutim s polja napada uzdanica štala Antilop Lazardan sa Željkom Ilićem, ali skroz polja je krenuo Marti Misterija sa Goranom Krstićem. Lazardan, Marti Misterija, bum, Marti Misterija, Lazardan, Arju Shore, Gulliver. Vreme Martija Misterije na 1200 metara, minut 10 sekundi, 7 desetinki. Marti Misterija, sin Svož Baklera, u vlasništvu je štale Princ, trener Vlada Vujić, džokej Goran Krstić. Praktičan način kako da od štalskog kruga dođe do džokejske kućice našao je aspirant Rizvan Sakić pred nadmetanje Šakira Boma. Šakira Boma, okršaj dvogodi galopera, mnogima je ovo bio prvi start u životu. 1600 metara, kategorija 1, nagradni fond 120.000 dinara. Na čelu je Sweet Cake Iva Serdara sa Aleksom Šašićem u sedlu. Sweet Cake koji već ima jednu pobedu i to upravo ovde u Šapcu u nadmetanju Dr. Gile na 1350 metara. Sweet Cake, prati ga Kasper sa Željkom Ilićem, iza je i Power Sword štale Princa Goranom Krstićem, međutim Sweet Cake, sin Desert Styla, izgleda hladno kao špricer. Upravo tako trku Šakira Boma osvaja Sweet Cake. Drugi je Kasper, treći Power Sword, četvrti Johnny Rebel. Vreme Sweet Cake-a minut 41 sa 6. Pehar porodici Serdar uručio je gospodin Boško Buha. Treći okršaj, trka Berdi na 1800 metara za grla sa područja Šapca, Mačve i Uba. 120.000 nagradni fond, 60 ide pobedniku Major Dule, Mala Munja, Napoleon Bonaparte, Vatrena Maca, Motul i Sani. Za prvu poziciju bore se Major Dule, koga jaše Željko Ilić, i Napoleon Bonaparte sa Goranom Krstićem. Stari dobri borac Napoleon Bonaparte, iza je Vatrena Maca. Ide iznutra Major Dule, kroz sredinu Vatrena Maca, kao da gubi dah Napoleon Bonaparte, Vatrena Maca ide napred. Mnogi su se pitali da li ovo njena distanca 1800 metara. Vatrena Maca slavi u nadmetanju Berdi, druga je Mala Munja, treći Napoleon Bonaparte, četvrti Major Dule. Vatrena Maca sa Šašićem slavi u vremenu minut 51 sa 6. Ona se zove Dilana, čiji je Dilana Tomasa i Kobile Žabali pred trku dana. Šabački derbi 2400 metara, grup 1 okršaj za trogode galopere, 400.000 dinara je nagradni fond, pola kolača ide pobedniku. Učesnici Ile de France, Lomi Sur, Lux Bih, Predator, Terror, Vigor, Dilana. Na čelu je Ile de France, ali prestiže ga Terror sa Iljom Moskovim. Treća pozicija za Vigora, koga jaše Rizvan Sakić. Četvrti je Lomi Sur sa Aleksom Šašićem.
a onda Predator i Miroslav Jovanović, Luk Zbih, Tika Vujković i na začelju je Dilana sa Goranom Mešetovićem. 2007. u šabačkom derbiju slavio Princ Surčinski, 2008. Napoleon Bonaparta, sledili su i Dalgo, Panter Toma i 2011. Unverzakt, Štale, Tešić i dalje na čelu, krug do kraja, tempo diktira Teror sa Iljom Moskovim, prati ga prvi favorit ove trke Ile de France, Štala Antilop sa Željkom Ilićem. Dilana i dalje na začelju, ali kako se bližimo ciljnom pravcu i Dilana se pokrenula, ide napred i prestiže Ile de France, bit će ovo očigledno završni dvoboj Ile de France i Dilane. Ile de France osvajač oba kostolca trke Bombardera, a sa druge strane Dilana koja je ove sezone slavila u šabačkom Trail Stakesu i nadmetanju Omici i Ždrepci. Ile de France sa Željkom Ilićem, napala ga je Dilana sa Mešetovićem i Dekći i Dilana Tomasa napred. Da li će pasti nezvanična šabačka tripla kruna? Hoće. Dilana slavi u šabačkom derbiju 2 minuta 33 sa 5, drugi Ile de France, treći Lomisur, četvrti Teror. Goran Mešetović u stilu Lan Franka Detorija, Štalere slavi trener Jovanović i Vasić. Dilana je pobednica šabačkog derbija. Ako ona hoće da ide napred, znači start cilj mora se ispoštuje, mora da ide start cilj. Prošlu trku na 2000 metara je dobila tako. Sad, pošto je ovo derbi 2400 metara, bio je tu Ile de France koji je takođe grup pobednik u Srbiji. Planirali smo da probamo Dilanu od pozadi, da vidimo kakva je Dilana od pozadi. Međutim, ona je malo ostala više nego što se očekivalo. Samim tim je išla lagano okolo, nije imala konja, nije se kidala. Rasporedio sam njen tempo kao što je trebalo i lako je dobila na kraju. Čekamo grada Šapca, možda St. Ledger u Beogradu da je ponovo probamo na pesku, jer ide mnogo dobre treninge na pesku, pa ćemo vidjeti. Još uvijek ništa ne znam, dok ne vidim 2-3 dana kako je ona podnela ovo danas. Kao nikad do sada trke su pune i u drugom delu sezone, što govori o tome da se ovde ozbiljno radi, da ima dosta konja i da su ti konji jako kvalitetni i dobri. Trka grada Šapca je svih prethodnih godina bila izuzetno uzbudljiva, značajna trka, dolazi u drugom delu sezone. Očekujem da će i oni koji budu učestvovali na ljubičevskim igrama želeti da potvrde svoju formu kod nas, obzirom da ima dovoljno vremena da se konji odmore, i očekujem da će start mašina na šabačkom hipodromu biti puna na Gospojinu 21. septembra. I možda baš na Veliku Gospojinu, kao i prošle godine, padne odluka o tome koje će se grlo ovenčati šampionskim lovorom 2012. Bilo kako bilo, šabački spektakl neće izostati.